Alright, kewa na siwas kewa, nga ni spell singin paing kowos, sa mawigat yang kitin ba nga use may puyaking taking interest call lumishalipan. Na nga pangi Sir Letara pangi, sugya kitan sherry na alright, sumukunak mga silash nga. Okay, baka diya nga. Sugya nga sherry na nga usang matbuyak nga. Tamang lipan taking interest call. Group. Alright, ano nga kalimya? Nga pangi Sir Letara. Na nakapusli nga lumishalipan wala lang taking interest call pa wikat oye ka nga na nga Southern California lumishalipan lash San Antonio, Texas na taking interest call ano yung katpalag ako taking interest call finan Kent the safest city in America taking interest call ikaw na assume tawag liwan nga masilipal na ako itinta la sasama laflock na kuso wikat yang namnas ifin ko kumin share ka like nakitevast na mit kinatapanin na nayak room silash kita shock tamit tiki na nayakan tawag lipan na taking interest call kuwas fa ka wala klamalap pushing along alongum el loud and clear klamalap Una inge klamalap tawag lipan kumaya paing kumtel kalim na Viese ko cast lang Melise Tosie finen San Francisco Niners fans pangi paing kum Melise Kulo ke katsweli kumiyakan ano kumliya ano nga kumaka din matluwang taking interest call tamalipan na taking megil champ kum siya na champ paing kum taking interest call forget weekend na natingan na siya ng kingin na has mga Okay. na kingin na okay wakra da insiyo kung talay po para isama ko una ay tingnan gawin sa global na Ringston na ina ikewope paing kum global lap na kulangan siya na usi maasingan sa nga na shamde tagay nila so lili ashmit si luwa lo takol wikat iti aksa filashok Mit Rancho Cordova pangai. Tingin ko sa musik mawo pa siya si pangay Wow, ama ke Mark da Lixmi Shukye Poshoye Nagaste Nes long dog the long life alle Nes ben Utangal noche yang alam mo mafisheshti with Rancho Cordova with ko ba ko kay wana utwe may sas galak na tumigil na ita okay all right well after na usip ko kita ba usip no amo pel file kita nitawag pangi alyan na nayak room ba siya na suke
nu siya unso ko ngayon sa guest la nakatsabash na bit. Stand by. Carl, an ispelsin Paing kowos kewa sörle pange mit getfärsna mit kewa na siklen sa plasha. Inas way to klase katsumna yung katsak na tagay lasha. Na wiga dinge lumshalipan degin treskol na ngaisisum degin treskol na maskashkat king pricingen inigas sa tagay lasha o nakatfärsna mit degin treskol na win belinjum. Gamalap, Mr. Shirley, Winecombe, Oyepe, Sewan, Lo. Mr. Lipan, Winecombe, Oyepe, and Galan, Sewan, Kewa, na matwiash mauchak ng gipesingin. Ana, akademi mo Australia, pati spesingin wetukle, may prayan mga shwyo, kowos, siya na pray, second bench yowos, at kain masifan nagikastan kat kikasingin. Почему-то пашта едом, кат мультифанна, катла лепрем, катла лайше, катла чекап. Кат система гелангси. Супема вон Kulo si фанна natin na komisya kashmeta. Kat papakat Kulo malap na siyum, kipe plan pel singe, katitala, paingi malam siyama. Kung sa pala mat saplong kan Mr. Snow. Mayat kalan saplong min kain somsunan siya finan ko siya. Hindi ko siya lalal fungising finan ko kewa siya. Agat kaksyakin kom kikom geste pa mutanin siyan papa mata tumash nina mata kiyash. In kain sauk la inte blesha sa fashion. In kain tashingan kan kabak financiers. Akshuk kiyak, gospel singe, papa nagadusta ka, nain makadashke, way mo singe. At Kulo malap na siyong kaya ko stendan na kewa, in kain bui, dahil lagi kaslam. Siya check lang gimat matayang nagkikika singe, kumakalami la fin, luto kayo ni kainem, kumaya pe asin masla. At mo siya siyong kat papa, nanak manas, second line siyas. Awie na kimaswas pa ilong. The fact klasa in fall na ki mamatalya na along. Makumaki na siya. Kadingan fact na sinmatwias na kewa. Ana ke kasamak kalimye o shine them na siya. Kat Kulo malap na siyong kiwalil si matakape. Second line siyan wikut nge. Los maya fatakatok pa inlip siya ke. Kasi kat matluti katin matake makasamak kalimye. Yok ligi na kewa. Kasyalas ko yelas magadak fashi ki kaslom. Kadin kain itola kaslom at kain taga na yerosh. Fulok na yirumpise. At lalan fing yoingi na mawikat. Yakat na siyum kuminmak na skasha. Insiya na kiwa mamsal sa laki pelsingi. Awiye. Kaya los ma ashmait siya klena la. Fashtiki pelsingi. Min wikat kawelalos ki pelin yokshala. Pelin na kanal. Siya check na sila smam tabi kim nasla. Mamono, pa-fin main galsi, ka-4 at 4 ma, balang mas kang alan mano. Kat nishe, ilosin kan kasas na room, siya ki kasas yun. Talik na atas matwias mam tabi in prison ki pesingi. Kat nishe siyang gumin anak mo na swela los.
akkaliminosylus na met saplum ball silas matain prisin on lalfungilalus rakushushtakot talala shenin kosla pos mo siya clash baba takot nalalfungila maing ke washroom ekat taka na inakkalimil lalfungilas na siyum akishipin proy lasho met guarjin nito la washroom man kewa magad ako na akfasrye Saflayan gas kamana kewa ashirum. Siakat lalal fungila kami kashikat, main kong faksia, eto to nasyo. Kinem kat baba, wen gulo si fan nandun. Kung superman mo dikat le, katalal fungike. Amen. Lumalap, tayo lang flogging na your voice. All right, taking trust ko, kumklamalap ki price nga na nage Brad, kadaka wiki tawagia agada suna lumisili pa na isang guest la si nakatarasan nage program washo. Asho unsa ko kat ke usi bashida ki nash cast si mga ki usi sang really akademi unso kat wim dalong na. Dasak te mendiga trakta me tamang lipan agin balance yung. Commute tamang lipan. Sisagluk. Una fast med. Kulo mallap tamal shirle. Oslash na uye ko. Kulo mallap tikin treskal ke proini kesla. Paing kowos kewa wipesya ulosan. Ngalila tamil buya sa taga pe champion nga taga. Inwana pel na kewa kulo kaksikin kat ke mo lash kashi. Wana ma akademia ka nganaula kewa mutkalan sa puyo uske kashin ko losa. Ini spelen kaksikin kat wimet na kewa kaksikin kat ke wala na lal kat pala ke lani kasta ka. Nakapelching silpe ako lang long gas mo lal ke pelching. Awana prices ang kesla akilinya met na kay walash kat ke wet pe ispelain akyokye kishin price ya akilin met manaslash kosai ka neke bena show lash ma ashke pangflet makadil pangun met me show klalos na yokli giben na kaywa met lash na kaywa kosai met show la lap lash kosai show shishik mukul force matan force natash likuyes weng pegadin akilin pe met kol lash ke church lash kosai kasayan in kosai met kalan sap na kaywa buyes da akilin pe met kol lash ke government lash Roy ma tikin tres ke lak fashion ngain pen kat pe akes makanya kat ke mapay may na kadin lash ke pelching ne mapay sing pa kashin ko lo sat ka ke fashion ye ko sal ko lana machine kas mo lan gat wang in mapay fin fella sing wang in kas lan gat magain Jesus ven ay lak kalim mana ke wai wang la shan kas lan gat ala pa pala le kalim la Falok siya pakat ina inakulan na kaya Kias mo lal mataka ito ka kayagat kay siya ka din ala akwakin awian na naklash kaya kias mo lal inakagat lang na kaya falok siya ang ito ka awal lang matkalan sa puyos kaya kiasin ko loos hindi ka akilin mawalan lang gat kaya when natal Jesus Christ ito ka in moligat elorela tayong kenek sa kong ka din matayang namta kaya akes makinyagat kay siya pang sipelan kashin Kulo. Fishing nga taga getlan sil tamlal share taga buipen na taga kalain sap sing inme inak kay shin siya. Akes makin shin siya. Na pa na kalain sap magatli ke muralas ko wa finan kusai. Siyanen kusai pe. Kadin tuyak kalain sap ke lang chika unlan kat kyor malan nganing kat kay si inusi masiwasing. Asing yokshupe. Who's long pushing price, yeah. Beginning the track long chin with Napalash. Always flash,
Paing mo sing at plak ng singing. That come from kin mas ngin me iklo som ya. Nalamin mo sa siya pa. Nalamin mo sa siya. Wednesday kasho. Ilan nung ulsiye. Ito jalan ketiga. Ilan nung ulsiye. Apang lain sima. Cash mall mapayos ng sindikan. Kaya na post dito. Kala na din ko. Ilan nung ul. Akting ngayon. Ilan nung ulsiye. Wala sola kung pagkakasya. Kadash kiro mo siya Гостя мы клянча, мы клянчим лаш синен кусами синен. Есть что на лун. И наш мне что на лун это есть что на полу па. Эн вот не оно стикает. Вот день на пайка din океана, па. Океана на океана. Апа пак ищешь так он кадника. И мапайла. Апа мы машина на океан. Элдран канаус на машина. Это шикарно его коелин эшна масуошно. Alun ngan dia part of this team. Hindi nagpakay. Walang sa pagkakasin ko. Nalamin mo sa siya pang good news. It is news. I-share dengan mo lang. Ito ako. Ano ko po ito? At ino nung kanikin mo. Ito ko ganun natin. With that said, tamal sila nga kan it's just like that. Telling me, ne, Första mitt. Auk. well, pangan, katli slide singe, laisin action lu, nagalayo, laisin 12, aqua mode, si fena ke siyan pangan, kadil molula aknas na siya. Week na fon singe pa aqua mode, na siyan riya, may taga fakloya ko yagang pa, kadil molula aknas na siya, maritan pangan, tada siya, Fosina ke tol na si betaj da sluo, fosingal china ke singal megor. Kita chabange, fosingal china ke singal dolu. Ang asom na ke display ya riti nang aflok nang pel na sil oslasha tamal cherle. Kita change, namnas we riti, taidas luo fosingal china ke singal dolu, ta gade lakaling metari langkalang lal ke el ashe molala sin met enagawa. Fosingal luo. Longalang lal ludiga din fastligi malang silan fela oyen mol mapulesha kad. At a god in karingen kat sivena mol kun mol shiwas matal fin fel singe. For shafta singen bange ke kat tapan lenin che woshi kat fin shakke ke wolen lan kad falat lars at Jesus Christ metlang lars. Tashik me. Ke kat tapan lenin che woshi kat fin shakke ke wolen lan kad falat lars at Jesus Christ metlango lars fashik me. Pangan magat sano blessed hope Jesus levelok. Kulo kaksakin kat karslan man nagaywa katata akaling ko was katin bel ta bel singe manawal latikin mekil minister Shirley tikin treskal wisha ular nagaywa in pain met nagaywa las ko try ke bel singe. Kulo malap tamlil chile kulo malap ke pelo. Mute. Dawan di ba yung lumalab ka sa ramin pangaksingan na nasin matpers ka na kayo. Kasi nga kita vasta med sa shock ta. Bidligat vasta med da. Kada siya ganoon so ko record siya matigid siya sa lura if in Rancho Cordova ke das las ke wiklu so mla ang aki use ko sin long on so kun ke kan da long lan use ke na ko sin long ke nga sham ke kan wala los 온수가 날라나 가싱 아시우가 돼. 가싱 아시우가 봐. 로스.
Los and nes. Yegat dalona. Alle ama liban da alu. Das iskeda. İlga na akademiye. İlgalit bugün lagun tugalit tangaleni. Not unnam tagale. Not lang. Ewan na kaya alla sakpan nes. Wa kat kişi. Hatta may doon sa sakpa. Anong sila nila karon ko. Just go figure out liban. Wikum ge vaccin alagale. Ale amta na shisngali da dala para nga palle tuyak leila mana ke wama ina akfasrye ke aluni dawiye. Taka insia mengan palakin ngulan na yin nas ko makalan mengan. Na kumenga tangye tignis nelerina tu na shiskan ngalong na ngawi kasin ne nato si bangal pasalo sa lewo. Kulo malak. Was kan der din peziye. Masingan pa. Masel ba kasi sila laps ko. Masingan eh. Eta Question mark. Ito kasi ba. Sige ko kan tama iya. Kung ano ko di ba, hindi ko kitchen na cover. All right, kal on lagi ko sa liyon. Lagi ko sa liyon sa kungan. Kulo na sin usmawon finan Rancho Cordova Sacramento. Alam mo on pero alle katlang silang sa sakta men dan siya witnessy alle favela na ubegan na kulo na selos. Na inge na kadagdag sen fast na me nag-program la siya ko stup siya samjal da liban liges sa tagani last na oye ko ke blemek de akfasrye ka. Sa sakta nga mo fal le na kadanda ka aglen ko sa mas inge na nga mo katural champs ngan tegin mekil Figur skate med champs ngan tamal liban degin just ko gan fa akalin yet ta sakta al journalist ko man wang belo yung jamram ko Ringston lane na Paing ko bigum yang betal lane sa alikyak sa ke open na sum Paing ko lumalap Nelespet Kamali Joe vinan Ken ko tukwila Jenny Sikra ikaw na assume ikaw na again kumar akaya ko prada sumi kum kimamaskian tamali sa William finan Rancho Cordova Paing ko ngayon lanay pataka bekas lang taking Pauline Paing kum taking glamalap Iberong Sala Kent Washington taking the safest city ba kata may club ng pataka wikut cast lang na tamal si Wiyash ngayon tayo ko siya Paul Charlie. Tamal akay kung kimakumaskian tamal liban digin just ko alle akay kung sham akay kung kimamaskian wiyang pe Ikaw wo kamlit Paul. Inaspel ko din soon in person na covenant partner sila ngayon tamal Michio Netflix Paing kum glamalap Wigum yang betal be Will Packer ikaw Paing kum na nipesta ikaw na zoom na vinan Hilo Hawaii aslo mo na leak kay kat kula ke po siya gunda ka kami kum wikat pelna ko kum gas la al gaseng bemakatas kya na we go sang ko sa mata ko wikat peke program lash inge na oye ko development na ge kunokan ke winge Finjak mo ganun Islam nit kime ko mo finjak na single ke kai sie menanak to shok to geder mo outline finjak mo out ngin gaseng ben gaseng ko siyang men masi yok sibe ngamo mo biya nge wiyan just na kaya pa read net read the papalan finne kum pelsimet read round simet loman kum bulagan mo loman kushayak kata mensi sibe flokos be read la Bellu misbe read la belak to la na kumiliam da kikakadik. Kumriti fincha ka ba kumin take notes ke mama ikaktan suman na kumfata ko long akkuteya la siya. Masing additional cashing le cash up makumiskan. Nisam le kikash lang kon matal pay akyokye
Kinalon ka at frie long sila kinala alar magin med angaul ingoin sankfun paulo sang sama sa sakta na madaga yurin kat me ilak fashila bugon ngolon ko shinge lusen ye tao sinse skimot ko o takin ya ala kala fail na bara king akum lutut pa palong akum riti pa pa nakatutut kaya yok sipe bit kumon kina kumin proy na yok sipa kumin proy kaya got med faka got na pe got na finne got som pukun riti ka mema got shak pe na in proy ka mayin the final authority il sa my fact kasaf na singanamba Lord Jesus Christ na long lang sa mauda ka na si kum magingon matal in tafay mo kinalon ka di pa akyoki na ro kikita ka sam samiti nga fakt na med nga kisang bel sin na sin met pi even as milos ki fakt na mit mi bel tam taw kita so so na ni safla te kin just ko ka tam liban as fakt safla los ki fakt na med Flash na med and chinga. okay tegin Lang sina we Paing goes na kayo mata ko wikut ke lutut pa balasha o shrine tem la osha lamala Paing goes kayo tegin tam liban lumalap na hina kiti na mit if that's casting gold na tu saan kedem dekemande August singa luwan Esam le week to ko na pan week safla na lush terms loose versions nga sakta tegin megdal sa pa ma copy sig so na get 24-25 si mata ko ko siya me na sing med Texas ara kede chikali le ngaso na iges nga user to finchak lasha ba kede kun support in our online downloadable versions kasi tawingan kung finlong siya church kung finlong siya kung download ya ganun siya nawalan mo fushas na siya usta file siya sumte ke print shop siya ngayon na 11 by 14 papers kung bifold mo fushas na kung head to head pa baka natin atakin niya kita usot sailings nga kung download yung files na sumte some print may nga naging print yak sabay ko siya may tasok ta kat wala options ngayon mo in mo fresh na si uspe kayo finja mo fin the week to ko week to do then sa Porsche first yung ke website la sa gasinggold.com kung talaga ke download ye no ano nga kalimingan si velo kum nagemande an el aske Deuteronomy ngan use may nanak siya nga Deuteronomy chapter tol ngo luo fasige wason ko siya na may nanak sila kum nga el kolyak si fese nga God lame God el suwas epaye lame God askain inelan lame God lame God el taka Shaddai ka Elohim ka Yireh God of provision ka iprinem ineslan pa Yahweh pa leng na nagagasing fa mo Lord siya pa nagagasang kusaya gasang kum kusaya fa mo lame God na lame God il sa suwas. Lame God il sa suwas. Manaksalak kungan asked. Deuteronomy pugaklime asked. Torah ka Pentateuch. Saptatol ngo luwo fosing evason goshan. Na lamayak mo, mot kayak mo buksa ngay masimasil Moses wang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, oikiyak la Deuteronomy. Kung vinliya kanon Deuteronomy, sham lal Moses na sin tan alin Israel, metlikilos ilyak na inferi no land. Na Deuteronomy, ila pugaklimekos, kalaykin mapuklum se, eloyepe, kalweni, kanon pugakos meta. In terms of esmak na sila in Israel mitligilos like so min ilyak na infel no loyang singan men Moses sila tatarda iletia welalos ilyak na il mataka ke final sa gongan dia kalam le fakamo lal anta shokta kanon man yung singa sham lal Moses in esmak in Israel mitligilos ilyak na infel no loyang
Na naging akkelemian as I pluge med en aksjene. Ako min loy nag ipse med an lemkat nien molela kolena. Pa fosse nag fosakosan. Na ipse akluonga en pa lemkat el tie ngetal kailos pang longkaleng la silon ka pang wala la silon ka na ako mit ako sham kun may nanak sila kum le gdeta ko sham kun na ke ipse mengen ge pebble na ti kuman ku vin liele fosse mit ke tutromis sapta dolgo luongan il akkelemi le felo yin ingengo in long gas lock. Kung gusto sige, lamala may nanaksing may nanaksing il kasayin unso ko in akfasrye ko in akkalim long kaleng lenalon ka. Pa kasake unso ko ngayon. El kasasige fossakos ngayon. El samkin na ke finne kasa seke onsuko ingem onsual moisisinge el main akkalemye makuluklo dan Israel elos enino in kalem kele payena le kat el wo Gisbin wulal para kadil fa makadil kat na wula na siya ikola na para unsuko da yak kip yegas sum na sumisil mas late Minister Klein William sa fa ma kat el bel na kewa unsuko onan kasan unsuko mabit ko kan fa pa unsuko sa munya ke tutso mi sapta tol luongan Moses ilgeden in gang finnelos kuluk da kuluk lalosan galem geshipen bolan alan God. Inge elos ilkilos in galem gele Israel ilorela mama kuluk. La geshipen bolalan God. Kadel da non kalos kadel da moldikin na selos ta shokta el uselos me inak galem ke kolena lal. Pa kung hindi gas English or samkin yot kasan Israel. If na gas ko siya samkin kolan alan kat wala alan kat. Na bange ke rock of Israel. Yot ko sima ilakalim niya kolan kat sima pasang tapok pasang batok sa Israel. Ganyan lusin kan katang la in Feldbus nations. Feldbus palo sa iyak na infenulayang singan. Kaya ako madarili pa ako lagat long na sila Israel ngayon sumilya ng infenulayang singan. Kaya pala katman ko na mo, ilos, fali uçak, nasty uçak tadi uçak na infenulayang. Gikat, mingat na ready kalan pa ako. Pa ako lakalan bile, ilos ilyak, tiye fusha ilyak silos nga. Ilos mayuni matonfel bitli ilos tvejja na infenulayang singan. Napangan ipsimen fosse was lakken na katel iselos finne makluklalos tafung de lalos la leyok kat singel kat chuos fosse sa mawangin maklukla ang nagi fosse ipsiak luongan ngan evin ko ngan use slides nadas lem kat el tianget talakailos na naging akademike I fosse que você acha que tá onde o lá Moses panga e aquele me pelsima fatako que Israel fa kaingen de que akfaletjen mashallah ela so aspel se dako so then Israel fa forla in liek wala lan katara mariting akele me los fa kaingen o yes falla na skos vin liek sa patol luo tramkin golden calves ko ngan ma Aaron il tulo ako na min panan mailos ito Panangan mailos ito mailosin ito inakfaletje masimalos kan liye. Los susuna ito in akfaletje masimalos kofla na liye. Naging akum loy na kiway na siya nga di pa na ito na si kumisenge.
le akflat la shot kul da bela min kat ye kat panen kat bang mo kat na ro masafal makuluk na when laksing tagay tram gin kasasing le lim kat il skat ma wala na makuluk la sho yok le na tasokta ile eiskat kat efin itoin auliak gewula lan lem kat katil gewula la la el tienget la lido in Israel finnelos wala manakuluk el tienget la kailos matla Israel usrala oye na kuluk yematan lem kat o el shakta na usin genekin langalos le simo usin asik kuma kumin galim kele molla kuma paila kat safala tia malasha pa ela makuluk lasha wala fungi lasha in flot na yurin lem kat le mes na kuluk sumorela lem kat le eiskum na nasa sim little in Israel elo sorela mana kuluk ko na kuluk usak flat ti mashallah Katlan mit Paing katel check na falloga na los me laki pangalong lang wala sila kat ngalo sila in Israel ingin ako megin dalit adin kat kesben lem just kasi mi se shas or da fin Saxon Calvary so may or then get sila kung kanta ka na urine kat pangalong lang singe nagyatta ka na urine kat kaden ti siya follow na ki oye matalash kat matay ito le long lang kat patat na fish na manasi ila makuluklash si makita sharam gun ke uleng sa ke may nanak sila kum na get Tuesday angan uleng mata ilakkali mi na pangay katsi ke uleng mata na uleng sa il akkalim yele fakka atin katsi na ke mol inbedding o si mga polils na sin ilsim na sin midlife ng finan Corinth ke when nak sila kum na ke man Tuesday an seba fact mo moliak le ke siye molo na Marikian leda simet na sin midlife ng finan Corinth sapta on ko siyan for siya na ke longo ulan na di ba laikle at gatsum pagkid man na nakasing ashi plu si mga kumin na kaden loin na ke ipsi mengen ba met kuluk eta tiye EPS to ko shailan kat di saram kin fosin ke fosin siya nganil poli luxury na katek din kalam gila me met kuluk ko ilişki akıtı ngakım kan diye namna singbabal dumana aşulangan na ke siye koren sapta on koşan reading da ke fosin ol foslong ulan na fola ke maritla kum na ke tustean ngan ipsiaklo da mamata ko ke molin ko sho kute samtam green be o yes ke molin ko sho kute sa sham green le ifo ko mol ko sho ona paila makuluk sakto molin ko sho il oyes ma literally motot lalle kalim le makluk se pangan nangako mit ako shamjam gide sibe usi paipol nata so giden loyang na ke sie koren saptaon ko shan saptaon ko shan fosie ne ke longol fosie ye na ke longolan na finjak laja ba sumnige fosie dagin fosingan maritike leda sila Paul na si Metcorin ngan. Sabi ko na kuwas arda na ito le makuluk fatye Metkuluk fatye we ipes kito ko sa ilon kat. Finne ngakum finne ngakum askainin mo views aska kanin lem luo ke malutut pa dale mo kung fin sit nak nasa sin ka at ila nak nasa sum singane molikum na nitok mabat pangan CEO na CEO ba pwede ko bin sit nak nasa sin ka ila nak nasa sum ba ko mol na sok ta pel ba ko na makuluksean namo come te wina in kasao para na atin
reading Bible los liye siya eternal salvation na siya pag kumfin or la makluksin na mo kumano tutubet flow ko siya la manas le biya si mga paekas to and mitlalal fung reading Bible dahil sila mo o yaluwa pangan na makuna kumenga kumislak na ro na kumus na surely may kumislak kuminaro nga si na ngais mas maupea nga mas maupea le if ing ora makulukse na nga flo yung kasi na spell na nga ora makulukse by the views may dahil mo as Bible isang supportive views nga as supportive mo Belgium is na nito mo bet Bible academy na nga mo sto nga mo in mo din dagay na biya mas Bible sto at sakto kasi is le parang magkaklansin mo ito parang mapayabala kayo na akademya na makunom kung sila lang ako asya nangasiven nga sila nga pel na ko mga palamang wala makuluksa nga chat na singkat pel sila nga para kalifa mo faculty David mo a man after my own heart min belta David wala makuluksa ti kaing digikat al fought na yung kat chat na spell na ko wala makuluksa global lab global lang ali lash med something like a sanctification nga something casting a sanctification be bigli nga introduce yan na repentance justification regeneration na sanctification el tika medligi glorification sanctification pa mol oy yamadan God sanctification daga tukun regeneration mol sa sim like sikya ngan na regeneration el daga tukun justification pa oy na nasiki actual sikla met tingi makulukan na medligi na oy yan sikya ko na repentance na auliya na masih kata yang kita akil mina si was kusikan dia ash lem luo le melus fakan makunuman bago sila le megumi ashkean na kumin pro na singkat really gas la ni siya na get na siya bago mo ita faka at tiba mo lalso at tiba mo ilalpay tasok ta ngasila kan ta ke be masima fin wala makuluksin ngayon nang antro na yung kasi na manas then belsikat Belgikat mise, wagon do over. Tatlo man na kayo. Belgium mo lang seek me, rapture seek me, ngatikan wagon pel. Na kinga mol mi siya nge, ano na lepia masipay, an fincha mo, ngayis mas mo upe. May wagon do over. Kung di ka na nga, kakon sipe, ano siya, wagon kain siya nga. Belgian e bättre or Belgian amra makulukse alla beer views kumaske an makunung gumin sila makunesh makiten dafa ma Bible academy makay fan nam flot na may naksal kong ipsimet ngan may clue ko eta fatie ipe stock island card pangala na sila Paul na sin may corn ngan kung vin riti for sia fali lang may orek ma pangilang Nimit kaya pa kung si Fela. May orik makapatol. Kaalo naging martial ala. Kakusyo. Kaoro oye sa falin maston mugul na sin mugul. Kachar mising Fela ala pang na mo. Masing akiakswa sila. Kinalaklas mo ito. Gay, lesbian. Fela fa may Christian na kachangelos. Mo, kat tisangelos, kat sanga oyes inged, kat lain oyes inged, kat tisangelos, kat proikelos los in forla. Tikal mo ba, kiten uselos me, ilosin na oro oyes inged, yimatan ka, yin makat pamamatal. Tipangan kalme, may aso alu malela kay oyes inged akfasrye. Naroon lang, may Christian sa nga gay community, lesbian community, mo, kat tisangelos. Yes, kan para po in fact kumliye ke ba ti masin ti mga surely connect ti mata maliban na sam gade ti sing la mga mahan ke pa la ti ko makatafa mo kay van na mukul na sin mukul
Na finas ka noye sin kat tisna kan mitsen kat proina sin kat mamapay masusun get ka sales. Akin actual sa noxing and limit Christina kat yes nga kan mdaki ka noye sin ta shokta oye sin kat kan Leila. Insiga na in mastlos mene for Bible of fact. Kanausik len Sodom Gomorrah. Furiak yak when lang musinga makika noye sin. Nakat fact mo na makadil siya nga katika ba nga siya nga kowos mo nga pro e fin siya makat kikasyawan ka lang ko lang nila ka din gestam dash din mo kan vie nakat fast naman nage fosya nga ko fin mo ko ni sa bawal tuwing gumin really lang mga siyam ko nga tie kat tumakat kinek nang di fosya lang ko pusapas ko rap ko soy ko gaskas ak luki met kapuchapas salalel wengin siye kain meeting if a EPS toko siya kat na parang nga mo think ko lang magulugsi ngayon sumang yung kat manas na kaya may forcing effect kangan na kaya eternal security lang kung besim sang muluman kung mula ito bad at line faction nga dasok tanga sila nga sumang yung kat pero mga arla matafong this kat siyam yun yung kat fincha mo kudan first na close on in the long mamay the fact o in really gaston kat para kat mo kumin proy yok siya kumin proy ke katang ilya ma yok siya may ta shamtram kin alle kfastan naklan may kat bitkum lang mamay the fact lela may losing fact into kfast naklan sumik pa palo lila me pebalakelim ye. At first time ngamal lispang bella ko nangan salga katishik. Anaging afakele ipsimengan pa siya ka charm kin matkuluk siya kat kumridi wasingal siya. Na wasingal lumo na kilongo ulan mata ko ke molin ko so. Pang masang ake sisla katishik pel literally na unpack it. Ako min diksyon na galim ke. Kung really was nga luo, funny. Kung di kasasal pa lang, kata, siwo, salang, kumus fact mo. Makumus fact kan, when masabi kan sure, kasi na masabi kan sure ke mga lang siya. Bakit makumus fact kan? Nangasip na po, nga ka bin fakangan. Ako fact mo, when masabi kan sure ke mga lang siya. Kung finsa ka nga ka pinsa ka hangi. Nga ta shokta. Nga siya lay lakain o isang control isang non kaya. Singay ito, lamasingan makulug, isang kapriyawi, fo. Nga akfasrye. Na kung siya som really funny natin Esam na ke finpangan na ke mongo sum na insiyan metse like kewa na mukui basen kan kana usikle na il faktum na ke fakle na no il intiore makinya na ke molin ko show na kung really be fosingan Esam gilla makuluk na kayo sikyak likun maeta. Mekal men faksingen. Kung pusapas likun maeta. Kung vinen mo kunia maeta or likun maeta. Na nailso na kiipon ko so. Le ma ko so il kuluk pe na ta shokta byproduct isige masima ta ko so. Isigyak insien maetse. Betluo insien la orela o yesingen. Now, masi tako kaya pa mowul si pe tako kaya pa isusalan talikse. Na oyak luksen ko ben oswala pe oyes o gesbit masi matako maton insien mo da makluksa ya sikak lako. Oyen ko so singa sikak maton insien metluo insien la orela. Nazakin lagi, ram kin lagi prostitute. Kung fin, may mugul si fin wi matayin siya ko na. Ilahip na tal mas fun na. Lagi makuluksingan. Pangawoy, yes, nga kung katina kalam gemes. Katlina oy, yes, katlina may da, may na petse katliye, may na may da ram kin na, katil siya shukke de. Pero siya mugul siya ko na wi matayin siya, tal mas fun na. Na oro, o yes, mga sin
mukulsi matansi mapayak. Ashpe consequences nagipan hormones mo ashpe matakoki kanoya singan. Study proof. Le endorphins, ma hormones singan il kapit norela oye pa lit na ki suicide. Or na ki akmas. Kanoya ngan il takoki kishpin may ta kanausla. Na in kalya na kikaba singan lang makhluk na kay waligin maitse. El tikak ligin maitse fa na kusho el tikak marton matluo matanin siyan maitse. Na carbon fosing lang mano sila kum moliak na tari keshan limtis ka estia malas kwenso kanaus. Para pa ekin temple ting video lang mata. Temple tingin na matal sa tiyan may kanuchan na sen mitlan ka ten Levite sa matu yan holy of holies matol fulat sa fan na si pel na kalucha pel si yes sa mo Yom Kippur pel si yes pa malamakit ko ke yes pel si fan na palucha kin me si manas miseng pia Belki amliye ka tafun ka sumay ka siya na manas. May naksir ka si kuminsi ba akis mo ginya kum kimago maske bisenga. Padang agulo na sinkat. Yok la frie mola sen kun aksuo sila. Mas matafung le ka trola tafung le misenga awsi sumla ko ikreya ko wiksi sumla. Ko malam di sumla ken kan aksuo sila misenga. Min kan dikin la meduto usila ses. Misenga el may sang sila si kum. Kita naksuo sila min kan dikin la mesikak. Inge la fall. Kasi kita telgas na tari na may sikat. Likod. Panang misayang inge nga. Uda ka na si kumuda laksyo sikat la. Closing cut kaya aslosan na kayo wang atuin siya nga usala lamisal liban lang kasgat na kaya man naklas kaya tuniste an etosto an taman liban. Okay. Let me share le. Kom Kulo malap kya kate yaloman. Tikin treskal. Shivil bapain kom. Shivil bapain man nagawalash nga. Nagade wana akademia ka. Desum na ke Wednesday. Shaklingan gila meji sikya ka. Wednesday bangan. Tamal share le. Shakluk. Kal bangan. Kal Kulo malap. Pange Wednesday. Inche pa ye katang la makuluk. Rom singal luo. Yan na kelongol siye. Ipsye bangan. Ipsye na pa usyenge na ke force. Yan na kelongol siye. Akal ke may Christian pa ye she was. Mol pa ye she was. Na evingat som na kem tawen sapta singal luo ke room. Katita tarla siya pes mosla lata singa Paul. Elchi makay akye matlal fung wiel me finan room ke pelchen. Fingat som liye tana masin mal mosla ke sapta siya fos singal on gos na ke singal it course pa akate kalmen puksinga. Outline siya pa lusi. Rala fos singal on gos singal it course ke sapta siya. Nariti wun. Arlena yok yen wosa siya syuk. Paing ang kanikin molila na kalan ka na shelos na kaywa siya lalalfungi. Na shin may chew met, ewaya pa na shin may siyayan may chew. Tawosa siya akademia makatil aro, in actual sila may ito yamatal. Pakilalalfungi makaya na matawag na kaya shafla. Wana mas lafak, el siya actual siya yak yamatan ka kilalalfungi famol. Na kuluk matamalil shirley lakkalimya le shali kadin kalim kangela takape ke puksinga ke rom tolu long tolu akalimila kat no fun na mit kuluk wang shiye paye she was akalimya ke puksinga ke sapta on gor fos long tolu witches of sin pamisha naro longkalang pakundun yok mapolil chimus in outline here salvation redemptive work
oyen God ke wen natal nta ke sapta se fos singal al kusne ke sapta singal lu fos lu na toko yang sapta singal lu ke fos tolu falen ke sapta singal me kors academy oyen molin Christine napaka dapat yang nageng fos ya na ke longol siye ke sapta singal lu na ses oye pa ye mamit Christine na ntakya the argument mam ta ke sapta se fos singal al kusne ke dawaken sapta singal lu pasom na ke langkalang yok si mal academy mercy lan God na ke makuluk lan fel el tangain molel la kadin mol kun mol mapatpat siyang ito yak laita sila bol na sin rom ngala pang siye it's doctrinal akkuteya na pay matamlel sham kun nga piang siya sham kun me doctrines ke me election pretestiniya ito yak tala at the end of the day en luo pa met na kawa fela issue no siye even siye el nalchiken shalik malu mai usi malu ngai pia inkenek so ma pai or makim na gospel ma academy ngero mai richo ye ka ngai foshan ka longol chi ta ka pe usi me oluti na ke melutut la Jesus Christ ke metol me kos to oye je mal chi mus ngai alle kalem nai shike pang ka yen luti la ba ke la ta sing el cham from kun doctrine of election el cham from kun me doctrines of calling. El Shambram can get like that. Akalamila, Meta and preach. Someone need to preach the word. Meta in long te for young like a faith magat mtakeng lalal fungising. El Shambram can doctrines of regeneration, justification, me conversion, na shidbe adoption. Ke inkanigin langgalang pakotin yok mal sinashish ke when nataling mechima for lao ya keshmin long gospel ng Jesus Christ el lalal fungi na bangan mangan sikyak simultaneously el shuan na ke lalal fungi sing adopted na keshipin oye mai lieng el somos na sin ke langgalang yok lang kat na shish ngel ta na ke fosya na ke longol si pakat sum oye da ke sapta singal lu therefore keshipin langgalang pakon yok lang kat na shish ngel katin siven na kisyakan yang kisyakan kat chang na ke me oye ko me sang mo lash na sin God keshipin pakon yok sima LRQ fara ke sapta si fara na ke sapta singal lu na vinga som riti sapta singal lu mtawe kia tanapange for shemit ke mainge mitlilia lala keshipin pakon lalaplan kat na shish nga ka efficios ko sin esko siyang fena na sin God when na shemit may kisya mol matal e may akin chuwil Panginoon alupae mafal ko sinaro. Katin sang no fun na mo lasha. Keshipin malakati ke saptasin ke saptasin lo matawakin saptasin therefore kung sang mo luman. May kisyasin na sil. Na kaya o ingin na fostolu falin ke matawakin fosya falin ke longol siya. O yan may Christian na pangay maylo siya na nara. Pangay siya pa ya katang makuluk. Fingatli na ke fosya na ke singaw lakyan mi keshpen maingen no fon na mesh matakay met Christian na ro lang si sin si pang masap si mataka awla man na kayo kadin lang si kadin met kadin lang si metalan la shwana kat lang si kat sifena kadin lang si singa daga alle academia pa ke gospel al son sapta singal tolu na riti fostol ng lakot na ke me tolong mego akal miangai inge nga shoot na si wo si masap sa siya ko sin lang si sin si wana ke nga lang si ko sin wa ye pe lang si sin si ko fin lang si sin si
Na met na kuwa e fai tola. Kowos met tamalutlut. Lok. Na o yesi ma poli loro. Mtakya fosya na kalongol singe. Nusi na si kumu singe. Met lalal fung in Christ. Keshi pen takutan yoklak. Lal Jesus Christ na shesh. Kot for yang mata ke lalal fung in singe. Masi ma yok shipe meta pal. Akkuteya fosya na ke singe. Fosya na ke singe. Akalemye ko usin lang siya. King siya paye. Kasi makuluk. Ashuk ya ka mawo. Fosya na akalemye. Ko usin arulan lang siya siya. Wena matli lala in Christ. Ko usin ngan in akfasrye siya siya. Ko usin ngan in akfasrye siya siya. Lang siya siya akfasrye siya siya. Pangan oya pangan akal. Mausin na si kum ka din neta la. Mat Christian na paye siya wasya pangan. Na kaya kung mata ke mange kung may katang la magulugo. La meorek na siuma kung may kasang kesben kung kalim ke ma podel simus ke sapta sini ke sapta sinya lunga akkuteya na pakten yok silan kat na shesnge. Kung may ale sisa ke ngan kat de pen kun mata ke lang sising. Kung may nina na pa kung tikain wangin kolom si vena kun mol kun lang sising. Wangan. Inan ta ko run kat me. Kengon lal. Na met na kewa mata ke o yeshi met tamlil chile lakkale me na ke makuluk mange. Malu si pange. Evin kom son na oliak mata ke lalal fungi in Jesus Christ. Na kom pangan sinful nature singe. Para shipe singe el taka na fela. Len taka ralan kene ke molsuko. Ta met machet na mata ke chikosok silan fela nge. Shemyan na ke makuluko. Me kom tikan compare na ke Elosia for lauliak sang lalal fungi na sin Jesus Christ. If nga mat Christian ching aralam tafung na si menga ero. Menga kan sang actually pana sanctification process sing. Katta actually ke kat kishben lalal fungi large. If nga rala tafung na si katin ang taga narun kat. Narun mat lalal fungi community of me believers sang na silos makulukat rala. Wangin makulukan wuklarun kat. Kadin ang takakin kat yaksifan. Katlan silpe nas na shish. Masing it's a daily grind. Ilte kumte isuste ke ngan gat na kumbola mo pangay masing na tako na pel na kuwa para sa kasha pingon kat completely depend na ke actual siya ka lalal fung makatash ke kolyak singon lan gading gat kay si. When mesi katash ke ngay katash ke sinful nature siya. Na actual siya kat, sanctify siya kat, akmatal siya kat kinuha na Jesus Christ. In pel na kayo na ngakom, mat Christian siya, kat tewa na malan fela, kat akostin, kat taka na kaya obedience, kat treaty kastal, kat taka masap lang siya na katira na akos masingan. Na ifing kat taka na nga, mokat mat Christian na kat lang siya, na inagatin pro na sin kat, len ikas na siya. Len ikas na siya, sam kanya masingin pa, ke fos ikas fashion kadina nap nasin met kuluklas pang machi lakal mege saptal megos na ke itkos ke meto polel to ludi na ke molin Christina pang ewen na mo like Jesus Christ katukoy ako malikiyang na mas mayoki meta pataga fos na ke singaw kadin lang si sin si na baka tusla reference kin son sapta singal tolu fos tonyo lakos na ke tonyo mekos ngari di pianga na mat Christine if in wen lang sising we might as well taka sipa shakshin katlen usena pa define love singe ma sipa na usel la chises ne fin shakshin pang o ye sima ushe akal sima ushe katin meta in kalam ke la pa kat met Christine she was pa yun God when manakuar kaluk na siya kada ready to forgive when argument sila Paul ke sapta siya ke Roman taka na ke sapta siya lu takutan yok lan kat pagkatash kaya el nanap nas na siya makuluklar
Na vingom da leip siak lu ngan fo singal siena ke singal lu al ke na tie al singers akal ke mit Christian bang ngari ti fo singal siena ke singal lu ko me loing penatana Arspel jakat liege musinge in church musinge kat mo ka de line sab awana in toto se wi pen na takana ke mai in an akfasrye ngatena me faithful aruna ke line sab ma utaka na shisnge nara fo singal lu taka nakke gat pe efin kat temata aruna ke line sab lan ka ta kadina ga ni nekle kat mat Christian kat mat aru kat faithful man Jesus Christ el faithful pena somnani ke finchaksina sang mollal in ela magluklasnge therefore kadina kadin kisyak katyang na singkat pangmasing na fo singal ke singal luakalamine ko sin alkin norekma ati alshenges long masing ko sin alkin norekma ati alshenges en känning in kalansa på lem mit Christian pange kat lang sie sin sie nangen taka academy eving o mas ke community of church ko mit Christian mit lalfungi se kominte alshenges ko sin arunen na alken inorek maiti alshenges en känning in kalansa på lem ngai fat na pai ngate proud ke mit lo yang tadalaro ye ikot na alikos pel na lele sidelos taga pugin mai na ko lana sin mit lasko saing na papa na mit klen sa plasko sai ke church lasang ta ash mit taga ne sang al singe sang me unfaithful lalos a kanaus pe klen sa plan ka ta mangin kanane lengin kat no fun na tu ya klen sa palkinin saka gospel silan ka masing taga na shish musing na kayegat inche pa ye katang la makuluk siya pa alshenges nakadin me kagat fungyang aske mange kadin engan in finsak kos long taitas saptalyo for singal sina ke singal tolu pangen kita eksa blessed hope it's coming le shikme kagat tasano len shikme kadin me engan na ke finsak si ma etakang Jesus la shik me pange finsak la koma katin engan ke finsak engan in finsak mong fuja hin kayo asakalan in proy sakalan in proy kat kalan sa pikat ken sias na kayo masing etaga automatic usepa katin proy na selin pel na kayo malime kos katara as matlalal fungi kat proy na singkat kat kaksakin kat kat ligela lal fungi finsak la singkat nakatalle referring kat wana kat nala give it that me shangeng shela kat koflan pleasure malala min kat li shak sin sugumat pole lakkan mi ka sapta sini ka sapta singa lungik pakotan yok man kat na shi na kay wara kat sisak yang ngan kat som sang mola shan na fun na everything to him kat in fact na mit metan ta kana ka gospel singa pa masing kat te som half and half we go 110 100% and some in our client sapsing wang an alsingers ke masing akat aru na ke nak tolu singan kasha mit wos for singal tolu pange pesie akal ke molin mit Christian na paye sang malo sin kasha mit wos in la lalfungi siashin in Allah e paing mit she nine nom shuos mange this is mange taka in years kes ben long sisima akwa kina si kom kadin mol kun kada na usie na maita kada na welcome na maita kada share ma katul sina shishkina sin mit kayo madenen no yokli na kayo mit lalfung wiers ke body of Christ ke church na banga macing asam from gini piangnya siak sin kadilan akin chuwo yellow share kuluk chuwo na chuwos kadin te flok siak
Fossinga ko shakalme shiakshin gadelen akin chu yellow shia or kuluk na shuos. Shiaken akin chu yellows at ye sharinga wellos. When banga kwakshima chisel likia fin shakshin. Pakoten yoklal makadara kuluk. Tamal chele lakalme ke tustian. Kosho pushapas kakain mapnakewa. Elela. Elela ma kuluk na kay walash. Na kay lela efin mo taro kuluk na shesh. Shakot ako din tinanapnas na silo shara kuluk na shesh. Efin kat tinanapnas na silo shara kuluk na shesh kalme kat tinal ito na paila me nanapnas shifin shaksinang. Naro nimit kum shukya. Mamoy taro kuluk na shum. Foshingan me kos na keshingan lon ko shakal me non ko kemet na kay wawena shi. Met kum shol met. Ingan yorolo shengan tang yorolo shatang kadin we met na kay wala situation fa kay lo sarsh ka kadin welos ko shin non ko kemet na kay wawena shi. Ko shin tie in shefalan ako shin ingan inara or mapasishel. Ko shin tie si fena non ko mo ko was lanmet met. Mana yok pang molin met Christine pa ye she was part from kanyang me shinge tana flokla tana market ben pakotan yoklan kat na sikom therefore kat molkun kat sang mol la no fon na shingan may kisyeshi nakataga molin me when ma chisha silakya mike meto saptal mekosh kat followers of Jesus Christ kat Christ like in everything that we do in our lives inge nakadashke me being sanctified actually mo la siya kadina matal oy na kaya malan ka to kaya kastlal kaya malan nganin kat kay siya kat becoming Jesus Christ in every aspects of life pangifin traction actually siya kat na mega daringin na kat persevere kat in proclaim gospel ng Jesus Christ sano da ko kaya kat sano da ko siya lepangun kat na pamphlet lal to metigi mangan sikya ka malunga pa inin akfasrye ka mo lakumas being sanctified nakadim persevere tu nakakilalal fungilasyo mga yokshipe pangishipen me oye mapole lusina si kumas Christine inakalimye inak me aknanakikot la makuluk na kayo wamay taga fungul ka tayo fin ka din siya pa yun nagam akwat machisya sila kiya fin shaksine wan may taga fungul ka man katakulan me katakulan na naspel na gawa katakulan welcome me met na lomshes katakulan ka din cash met na gawa pangoy may na kadin naske met Christine na foshinga lit course na singal all course pangan tia folokshak fan changes mind me sapta singal yu foshinga ngai sam la let me just keeper detail the fact that si gelomalu melema di ban singal yakalem Fenching is mine. Falokcha ko matakarun kat me. Kat pa madinan ka manin magana pa siwosa. Ngakom kat totolan na pa kanin aram na nan kalash na sin mo kat matengin mana kayo wa fast na met la dollar of na shares kat mateng la na makun cross Jesus Christ and me saving shakshin na mapange. Kat te wek mamatara kuluk na siya. Love si mga kumash kaya long si siya love. It does not keep a record of wrong. Elite wak na kuluk na siya. I think a treaty for singalit course. Finash ka din na met mga kuluk na siya was. Kusin tiya falokin na siya kaya makuluk. Shiki na mau siya wo yematan met na kayo. Kusin na kaya was na phone ta kusin mo misla yun met na kayo. Pangay masing alupe masing for singalal ko siya. Polil para polil liki aki ang ta kon 쉽게 고민매 고신을 거요시 no fonda 고신 몰 미슬라 이런 metna kayo met kawa clock 고신 te flokshak alela kadilan maldikin
the masmasla fact, lame kadel fact, malakin falok siak, nga fa falokin molin ma kuluk. El magana, palam Jesus Christ. El magana patag misha fin siak sine. Fin kum mat kol siya, ne baba siya, kum mat lalfungi siya, kum marakon nanan kamait, kumin akong tuy. Kumin akong tuy ngena. Kum proy na sielos. Wana akalimia ke fossingelakos kat akalimia. Siak sin lame kadel na kin chuwailos, siya kuluk na shuos. Te flok siak siya bakatach. Kat mateng line na galang si kawalan kat na siya, kewa, kewen natal Jesus Christ, matlangon lash. Nakatukay lang siya singan. Kat te flokin. Siya yan ben, awan siya was lakom kaninra. Kat na fon na fototola, kat na fon na matkulog. Aksya fiye si saklog, fosingalya, foslongol na galongol siya. Katang la ke makulog, katang la ke makulog. Insiye, paye katang la makulog. Pangisi fashing. Taga ke foslongol, longol siya. Ako sinar, wen na mas la fact. Matlokalok lom fin marshal sang manal. El fin mala sang kof ni mel. Take kum aroing kum marulina ak makinyel. Yella. Nikum lela makulukin katang kumle. Akumin katang la makuluk kemawo. Sigen non ka ipsingan. Mat nga lay sikom marak fakulukom. Kaskas kulugikom. Akum me kum sang kof sinimel. Kum sang mungosinal. Kum mara wona sil. Kum falokin kemawo. Ang afat na po nature silang felang iti kan ora talnikin masing mat Christina na naske masing men katli shaksine katlal fungila chisel napnas na shish kadat te web mama darakluk na shish kata flokin ke mawo pel na kayo hakal singe pa me langshi sin si langshi mat lokalok lom kada si na flok na liye malutilal Jesus Christ si fena ke gospel al meto wibe gospel chayang pa load pole lo loot na kenge shakluk na pa kulo malla mitlash ko sai ke masinge ngalla lang sina pa morning Christian je ma akademia ke fosya na ke longol sienge inche pa katang na makuluk kulo kakshigin gat ke ma ka da somnal tamlil chirle lan ta ko akyok ke na setup na ke All right. Umisliban global tamlil lab. chirle shakluk pangan Una, vast na med tegen just go. Den sang si pregala umisliban kum to gasla na katsa vlog na ilang after tasto. Tegen di. Boy, glamalap nga, we met we asken lupsa akkuteya si matagong malitiba na siksifena. Believers should do their utmost to seek reconciliation. Pa nagifakluman ki timalash in flokshak, going cause this dissension, ka oye makate oraligin me, upelalki engerik may wangin misle. Kinga we komin, lutut ke malitisi ngaya, en si matagana si kya yoko, tamalipan tamal siyerle, pelo ko katalun dito dengin siya uwa, nasi kias ngen nalusa lang si Rick Magkun akap kranin tu dang na kewa pelma guys sin academy first la ko kastel ingon in twin shop mong fushasin keo and she calling it pray always el de ke kalme na sikkinga italam singia pa ma na kewa kat metla na meto ito la God is in control. God is planning nila managawa. Niki future la siya. On in beol. Naraka din ito la pangasiyo yema. Ekatingan kin la Christ is the reason that we can be joyful. Lakat shun kain in persecution for kaya o yema. Katin mateng ita kin trademark singila. Me God is in control. Maip kuna kumaban pray ke individually ke mga na ke kasha matwiya sa kewa. Maasir nga fak o inge ke mananak singe amayen. Ke gesta singe ngalip sila na finasin chip pa sin katang na makuluk. Na key ingredients singe daga na ke interpersonal relationship si matangan malang si singe. God's love, agape love singe. Self-sacrificial love siya.
palang si demonstrated ki may sang siya oksikil sa mawin kulo si fun na natin ko. Misi gesh besh mito. Now, having said that, nga kung finaleto na ki calling si mataka na siya ngi, moliyak lagi siya molo, mataka ki siya ki Jesus Christ, when kulo siya ngi. Kaya siya manyak na ki kadin avoid sexual scene, siyam-siyam nga sumyok na ki church current siya ngi. High calling si mataka na siya ngi, tamalipan, kung si Vietnam, siyam-siyam kin, na ki al siya ngi. Pakandan siya masyolle inkalensa, koshela wal ngi, mata nonchalantly nan ka mo may tayo mulle fa kya. Narata ka na si kum ka din nan ka kinla. Gaslan ka din nan fa kya ka ligyok. Wosa siya patakangi. Siyulpa na taka. Fin na maluti siya ka tusya ta ka na sin. Matlalal fung ifinen. Koren. Pang siya pa. Ilosin pa siya si waswakman. Moloy. Inakala o yema sa fall. Mayen elos chekain we a base kito ko sa ilan God. Nangakulo kaya kata usingan minta ko pe damul siya la kata ya lekalem kimante ay gel sham kun ki Deuteronomy mettigilos nge utya ka nagi feri no lenga si feel ba kal when me ash repetition chi super remind ya ke los ke Torah ke me gastan God into gonna your almost ons ko ma el shaman nge ma eta ka inchi de vlogen ma me aun fong gaun yaf nge de ka ak shuk ki ma ka sensanelos nge pape na in de ka men paula pela lal fong ilash misingi faithful God pel na kewa kadeta na ke olela la liki pange yodin full si makatlalal fong ke mayen el chaye ke ala na kadin na kadin liki lalal fong ilash ay nel na paalen arla na kyalim ki mawin kulo si fun na natin nge inda ka misi cash kinara ke malutut nge taka na siya siya yok na siya ke I calling si mapang na sin church koren nge ka na sin met lalal fong iya el taka yok na siya kain me arla na orik makin in liela chance si ba uda ka lak nga mul pel si fun na nanganta ko ay na siya may kisya matal na yedan God ana ki pangataga na siya man malala matal nga tuin siya ngayon lang si Kulo malap na siya was ke akatayan mo yun and siya mataga na siya pa so kasi nga lulong ulit ko fakla kung final siya ngish kumetya kain kung na kininaluman kung final kin kung may ace mawabespes lumalap Alright. Dr. Yogos Take interest ko. Klumalap. Kada fast na mit akde tosto. An panang di sa fuklo lum lipan ilan tibe ismay ko akfasrye akde silas tosto na take interest ko ako lagun toko Fred yan. Naman okay lipan agi flokon balance. Kulo malap ke akyokien melutut na ke Monday, Tuesday, Wednesday siltikin treskal. Ingen na wana takalamenge kada fast na ke sokas sapta singal megos. For fasters ke soko ingenek was. Fos longon na ke longon megos ingenek was longon na ke longon tolu na we ingenek na ke mol 24-25. Pangan me makade samsam kuno. Tameti ke de samsam kuno. Katita la che sokas tongol siya no fon na pake puksing me nga to ro siya pelang anan vlog na ke ngarela ngariti sokas siya ke lensi April lensi met ngariti sokas siya met April lenlu ngariti sokas lu nangan som nani ke na siya malam dogan siya na repeat me loing tan kayan sokas nge me fos na tolngol ka fos na longlon gor tuibol kon tagakay riti kashilin naman yok sipe pukin sokas rani maluti mawona ke molin ko silpa molingon
Alle kärle marsin kenik luosan from gunyak. Ingenik wo so ko mai pen kat nake molin oi narun ka nang molin me lan met lal phone pasam from gunyak. Ingenik lu yana pasam from gunyak ne. Na vingat li nake marichi ke me so ka singal me gosnge fos fototol me gosnge for fashion ke so ko ingenik shwos. Alla kelle me yak na pela so kas me sapta che fosit ko rakale me ki fosinge sang sin lem kat pa matawane tayak metlal fun apulesha lalmet met asang asyugetayak sang sin lem kat pa matawayen etayak metlal fun apulesha lalmet met asang asyugetayak na wana nga kalem puksinge wo so kasinge wo ino maurekan sang me karungen ka Paing kat na molin me yukwaya lasha na wi molin ngon lasha pe yoki en maliting inge kashin ka luti inge kashin kasha na ke oyen mo lash len na kewa na rwana parang akelem yam so kas tolngol chi no phone na evin kom shila so ko in len chi yak kay kom na pay kaslan gada teka empty kaslan gada teka kashikat aklan majigat akshiwashigat painkat na kemapayalan kat na wana nga kalam piang siya malimi kos fingat mol kyang online kat malimi kos pakaterain pel na ko ke mol lasho kade always taka boy na shil kade shuk pel na kay wakan kakshaganal akfalat to worship him we pray we worship na fin shak lalal fin lasho akwa ki gere malal taka ke kas mol lal ke kokalan ngon lalin kat na shafta si mga kalme reef kung wana ko nalle siyang akfalat na shafta si umsang na sil wana kung siyang singkat kung siya nga akshak ya mauloman te apa fosit koskat fana samsam kung akyo me met lalfon na pulesha lalmet met asang asyugete el mayen me el tena siyang singkat el tena revere God el molin si kosok na lal si fena lalal fung iya kaya nga fakang lipan in mata kya for fashions lal lipan met kya mo lal si fena we komesha nga liye na ra kya nga ash kya nga som long riti rom sapta singa lu fosya na kya longol si li argument ma polil rata na bakotin yok lan kat pakatash kya bakutin yok lan gat nar gekat mata kya molkin o iwo lan gat nge katali siyang sin gat na taka riti gaslan pel na kay wamen pa na nge fa fashish ke so kun kenek was bien kenek so kun pa Jesus Christ mo kay na so gas so kun ta kay nak lan met majekat ak nanak yegat na kay molin me molin ni kwa yoking na kay wa molin ngon lash finger riti fos me longol na ke longol me koske so gas so kun shagluk pange me fos longo la kalemi shia talik lal met el aking anye papatamal shia talik lal phone el pilesha ni nakiel na vingat liem tawen so gas so kun fos shia me danange shia to fisher ak mishila kashkashak e shia kas toar e paraka kashkashak katlieta na inkenik luga aqua kitari na katlieta tari doctrines of predestination katram gunke latalal pon na sin church Rome kamatlal fung well Rome ngay samsam gunya doctrines of predestination me arshella katlieta tari mit mashilela la melita tari la she som na ke na shipa reprobate mit matake shikosyo kalal funien malan fela singe masheta nil kanaus la ukan la lelo sinteli wala na lan God
ingenik luyen. At the end of the day, kom som walal cheese small ma bat kom som na ke shoal si mai from kenya ke fos long la ko shifin by ke me reaching. Ta vinga tiam tawek fos si me ngan ingenik lunga me sieto fusers ak musiela kashkarak e sie castor eparak kashkarak. Fos sinige singalit korpangan ipsie met pangan literary context na ke soka singal megos aks for singal algo fana ke tongol tolu pa ipsia klungan da ke for singal algo akalen met mongsa elos paraka akakain met mong fresh elos akmusia tamasing ako minan from kinge pa foslong na ke long megos arsh me ingenek of fashish kesoko ingenek was pa from kinge for fashish ingenek was kadridi for singalia confin altringer commission mau payen na kayo a confin si was one me lokalo esyun kom a for sime da pang sieta liklan med elak engan ye papatamal sieta liklal von el pilesa ni na kel kadridi pianga gene kluo pang sie si was sie si was na mega from king katikain aking anye ka efingat nda ke moli ni kwa shima takana ke altringer takana ke sesi wash takana ke tiak flekin ne baba ara si ko shoklom si fen compilation meta kai no yengen for fashion ke soko ingenik si was met lal funilos engan kin or malal fun lalos and met lal met elos era ma si was met lal funilos engan kin or malal fun lalos a met lal met elos era ma si was katkan tanchinge som agade lal fun singe na ke o yen na ke wakuluk fin fela singe nga lal fun mo talle kalam talle me singe me lal fun singe los shi ma fela singe usina si kom len na ke wange katangyak letari mayin me min katlal fun ke Jesus Christ na masima kat ashkenge she was akpay kat kadin matalin mo lars kadin oy yurun kat ke mo silasnge pa ena ka nusla sang na sin met masak na mata ke molin lal phone ka molin lal chinges ka mol kuluk sima kadina na inte frashes ke kadina dan frashes ke kenek payes gong padaga ke wen natal met lal phone ay lo singan kin na ma lal phone or ma lal phone lalo so kadina pa pa ma shik cashin na ke etia kain fala wo ena na cashin sin met pos na efa wo shafla ye mana yok shpeji pang katte mtana wuklane ta gamo plan chi pang kat ena kadin shuk metlash metlal fun wiya shinak ye kat o sha time la o sha na mashinga ta na ruk pel na ke wa ke shiben pakaten yoklan kat na shik elaki tamlel wiyak ngain wiya kashiya ke molin lal fun laga tin treskal tamlel shelle tigin megil wana ka ni on a daily basis kat bangun ka shi sham pang show pang spiritual family sing katta ka temos tem or makin kaslan got broy ke shi shin shi sia komfa gamu sing ta yok shi bana ka wa evingo ma ki ka ro my katel kikas na sumungan na ke plan ka o yema ina nak fashia komma ina nak fashia kin ak yok ye tok shailan got ke fela sing kumti kan shvenara ina gunta ka wi iset faislan machaya in kashikum na fat na baila kom di kan shuk met alchangers met kikiep met nta ke mol te shangin shinka ti nakkaye ke mol loman kom ina kon da shuk me met shang met lalal fungi when are in church are in body of Christ missing kan nila met ngam tanan ni tuyak ta kan nan kain ushe mashi masata na shirshot na bible akalim mapay mashwashing ita ka ngan nan God kumekay nakilen alapos or makikiya bingin na kanin shinchin kun kadin na kan shilala met na kumlalal fungi
in cash kum kya kwaklom na lal fungi tam la lu yak well to tigin tres mekil tigin tres kalel al shawla ga kat ne safasta elakye na ke molin show elakye na ke molin me ngande patatik na ke mas na nge samsam kinyak finance pange forcing akalaminge katta narun mameta nakay kat ke oilar evinkom mata na ni taka mokomeka in shivana tu ke kolom shivana mashinge na galing chenchin kin the more people surrounds you giving you advice pa akalamia ke forcing na wana nga akalamia liye might commis advising liye When kata bella, in kayan bella, elos tin a molkin milo set faisikin nga na ina kun shinchinkin. Yokshupe. Na aksha fila may lutu chinge. Katsum na gefos me longol agor na longol megos. Si sakle ku fos longol tolu. May nga na yokin ko na kias fal na keshupe silan pelse. May tlalmit may de los ferske in kenek ma utsak na gemol. Te in kenek ma tu na kemisha. Cash merge go ES English Standard Version go ne NIV go King James Version wanangan mo fo singa kal me show mi siya sim enin mi siya sing upright siya pang inkenik shwas ko pang el penkat na ke inkenik shwas ma usi mol na ifin kom kirala na ten utakot mi siya sing pang for freshers ke shwas sing ko inkenik in mol sugong me fascist gengenik was usod mol na opposite misha na predestination doctrines of predestination chima elite at the end of the day kum sumna even through Jesus Christ kum well chetan el buven lal kiki ab sumna ke me line fruition kadin na kan alis rela sila laske mol pa yesing for fascist keso kon genek was taga ke wen natal Jesus Christ mo na aksha feel like for song me god lem god elfa kanausla lom shin met fuleng elfa long la engine cutting mas pride pa source pa initiate fallen nature si kadashkeng kat long a lucifer el ke falat ligi kat menin chevalet pride na mesikat na shell babalar akalami mo shit avatolu ukokya ke lel somniki el shobege me Garden of Eden in the form of a serpent kiabala Eve Adam nakat patachang inherit sinful nature chinga na pata ka na kaya soka chinga tana kadina ngan sila la ingane chiwaswas sugunga taka ke wen natal Jesus Christ mungkin akalami ke kunokon ke Monday Tuesday Wednesday there's been mercy there's been me bakot ang yoklan kat na si kum ilralang kenek sunga katin silela mapay singa katin te som na ke mi siya akatin som na ke mol mapatpat na kalamiyak ke kardan ni vidan ma we are spiritually dead in pel siya kat spiritual nganash mi siya naro chisel ta akalami siya Nicodemus ke son saptatolu fostolu na kalmekor you need to be born again regenerated born again isusang na ke nganlan kat me nga na si mamise cardinal vinen si pa molyak pange masing born again kom si pa ak molyak kyak ke ngan lan god masing it's a must evin got ke sila la nek si wasugong Nicodemus el fosek kame nga si pa utya ke insyen nek ya kya mo it's spiritual so kas ka tram kun main sang kashikat na kame molin ikwa si pa moin ngon Mwen na kayo may susang nagefela siya ngayon si pe susta kang online ka. Definte na isom nage ingenikin mi siya. Yok siya ka ninito kalam ke masingela isusta kang online ka pa usi mol suwas siya masam from kanya nge. Chi siya si vena fa fact ke son sapta tolu
forstående mekos. Ebang akkuteya ftoto insang yakyokie ipsruklu na ke sokashenge kulo mallap ke pela tamil chele aflogonot pela kulo mallap na shumke arulum. Double ba kung global lab kita usa take interest ko ilan ta ko akfasrye naksin ke Friday an ta mitigi take interest ko vart na double ba na agli kum ke ako la wulum nag slides ko trans back then na family mata ko yung masinga wala nag fakluman le paila ka lal ko mga people na phone na the puklo ram ganyan gidan usibe puksi jang wen Sam goes along guessing vertical relationship, vertical worship versus horizontal relationship worship. Vertical relationship singan pangan ko pas puklan Sam. Ilta ko academy le singa makflatio. Sam suklong na phone na academy le sekat singa makflatio. Ang tawag liba ka mo sogas tol ngulsiye. Lentol ngulsiye kan kain malim ngay. Sogas ko nga lang nage horizontal. Yoki na kung hindi na kasya sogas kung na mana si kum may tuyas. Kung hindi na gasin na fukugo na fanin ba sogas ko na maginin insang way nga akkuteya akfasrye letari ang isang masinganin king ako gusto ko wikut gasin ko lang kusin loyang na ke kung vinas ke sokas paila makadil usiba kita ngan strukta mawin mo ni kun na ses meta vin bang sokas sugan man mo na sikta mo liban degin just ko kam danke ko tindik nga may nga word mga kain yes nga nagulo malap ta mo liban degin just ko nga ako may vast the vast na med fina ka tifin sa ka dagin bell na sum na ge Friday an kuminda ko gashigot kya ka de ge Friday degin di Right, lumalap. Akkuteya lawos ngayon, lutiya pe, ngan kain di pala may kapastan malitingan na ki Sam suko mga taga kaya nga. Sam ton ngulit kos pa malitilas na ki Friday at taga kaya. Si Fian fak mo, kaden mo lalamat si was. Na metligi akkuteya todo ki Sam ton ngulit kos, fastong ngulit kos kaya nga ulan. Silpa na agas maganya katla. Asham siyo fuklamol na fon na baki verticality si supun sak singen na rungat matang sila fak ke vertical singen then iso kasya pa kalimi relational ke love si makat kasi academic relationship plus na sin kasi nara ke sam siyo fuklam nga ulngan sam sa ko mga taga kaya malal David Kaya som nage papalam do ko kata na masih andi nage si commentary caption nage la Asham itngal dolu balas David suko bang na convince nage Sam si wangin author ke anonymous kung ka mo wangan dapat man Sam suko ngan Sam si luo na tolu ako sumeko ron ko kumelila malal David sim na nage papalo si pressure nga fakla o yasingan na pa Kadi noilel kadi nange, samsu konge, tena kalem da siya smusla. Ngante ange, anan ka siya David pange. Mensamdal David a fakyak lena si was, pakipapalange. Na, akalemiyak pala, siya malingal liya malaleshra, ka eten, siyang miyangol malal Moses, asap, siyang lam nga ulit ngal tuluang, it nga lakos, siyang akalemiyak, finitalik na Al-Quran, siyang ang ngaluang ngalakos, ang almikos, ang alongkos. Simna na sige papalan. In kalim na siyam nga tako, kasyen met nga nasin ka at kilim talak lalos ki, inner feeling lalos ma, siya telfin fact na si kong, tagatesong talak na sin matwiya siya, kinkanik kuluk makafukya. O kilos som na yuring ka, dalatala el payot siya, yodin full siya ma, elos fin som na yurol, el faithful she was spell na kewa or Sam is kisom na yol ki ipsingen na Sam si oklam nga nga kita katalig ki puklemekos na Sam so ko imet nga taga ki puksimet nga siya puksimet nga kasya som fall na ki Genesis man puklemekos na phone na pakitorang
na kifas samtol ngulit kos gangaul singe maasi mataka keep simit nge samram kun long silan lemgat akin siwoye met na kewa ma orama wo pangan ensi mataka kia na kat finli na ke opposite ke masinga nas retribution punishment bange kalye masum na lo na selos ma orama kuluka na ke nga samsam kun ke siam sgo nge ipsimet nge samsam kun na ke long se ma somde in sewo ta ka ke o na kat finli na ke mtawa ki fakla fakoinge saklo na ke stanza skoimet ngen lem kadel kol meta kin genek fal elosin faske el karangano los sakin sewo yel pan sewo se masam kunna Elos finikori, elos fatie matana ten, may lem ka dele tilokonolosya. David ke pelsi mal mato inge, el mo ultatna, tajakta, el sonna lisi metwo in pulesya sin lem ka. Kitalik natal ingas na kemay mongo, lem ka del sang masilos. Napata ka na siske fosyak lon, mi ko singe fakla, bet na kewa ma takka ingeshe karama wo el sang na selos fakla el sang na selos mailo siake na fani na ten ay pena na ke insang na ke memongo kama mailo siake an el sang pena selos karengun yak na ke en selosan mayen masil siak selosan losan elos fine orela in forlaligi makuluk erama wo na full na los evamata na fin felse. The lemka de lang si masuosa, ila tiena puleja los sa aronasil, ka aronasil. E karangan los nito, full na din met kulukfa, lisyakya, ka lisyakle, machuos was fa uchu yena, los evamata fe, mabatbat. Now, a sense of giving them security in the land that they live in. Siya patagay fosak lungulit kos lungulia singe. Siya tagay nakalimila. Elos siya lalal fungilem kat fa usui ena emet kuluk fa lisyakle. Fakpela met fakpet o fa usui ena elos fa engan ken wen siya wo eten siya wo mo kena amislebe. Na elosya akin siya wuyak sinlem kat fa usu yena. Masinge kadetala makawil siya. Mayen efin mayt na kewa ma tiyara malang silala. Nag-isam sa kong fa ako ko efa sila nga wiyaki alisyak lelos. Narafak mo fuli efin raklo min lem kade akos masaplal na elefa akflatye kumke el esot sif Siefelta in me usulom, come fat lie, che met kuluka, lalya, kalo silisyak. Met na kewa, righteous people, masamram, anen samata, may los matay, los hakilin, ke likiya lalos ke me, akflatyen, masap kanyak na silos singat me, ke kaslala, elos tikyen elos, rafakla, Gaslan siya metwo, gaslal met, mailara si was, pel na kewa. El shuke masaplan gatlal, in siel, et yena fashlakel. Na ipsi met ke sham kun makayana na ki, il sewo mataka na selos ma me, aksol, erorik ma wo. Nakatsum na ki ipsi etako nga ma, etako ki fosak tol nga luo fanit ki ang ngaul siya Pangayan si maash conflict si, ananas ilya sin maston oramawo makuluko. Na lakalemi na ki me, ash na anayin amay si, struggle si masikyak. Kat mo ito, pole samsam kunde masingi. Kat moli ni ko el samsam kunde rom saptalime kos, on kos, it kos. Mumawo singi pa, langasikle na ki me, kat samsam kun na ke molin ngon na solution si na ke elya na ke wa maasha me pa in kain ito la
mana kewa ma kuluko maeta siete koke mangan esum na ke ongaye kamasakawit pangan tekain ashme on patlan kain mangan nara takana sikum kisam sukunge kadin chilela kadin fashke mawulki na makuluk mayen Metsima upright, Metsima fashke masiwoso, Mr. Paese e an yurol, e aspe kosheni wo male eske. Asimet kuluk el tawi metwo, e suki nunilje. Tajak talem kadeletie e selen na ye kalan met lokaloklal, e letie lelain itakyang mayatal ki pelin nanan kanasil. Na siyo yemakom in Europa, kumin fulia fin shakloma in lemkat, akos masa lal, pangit solution siya. Na mayta ka kaya ba, elefa akfalatye kumke, elesyo tsifel tayin may usulom, e kum falie may kemet kuluka elo siya lisya kaya ko. Fali naksafi akalamila, kadin liya metwo, etuni metwos, fulin dalik natin met siya molin misle, met kuluk elos kanaw siyakle, fulin dalik natin los, sikiyakle. Pange masima, Davidel, sikilen kain, aksafyeki, faklalala, met kuluk na kewa, patatyang naki ongaye. Tayo los mawo, salvation, kamolala singe, etaka na yorolos, palfakla, lem ka din molala metwos, el karangan los in peli nungaye, el kasha los, molelos le. El longa los di ki paun met kuluk, may elos sokolin, ukla yorol. Kaya lusian mo lal David, siyam sa kong ito ke pelin mato lal, elila, pel si mamueta, ora mawo, elos palain siya wo, si sa pel malimo, may asma upe, katitak yang mama elos nga siya yung lemkata. David si Fiana, el experience kin ke mo lalo, la, alena, ikanawas na phone na masa plan ka, tato, Kirshipin in siya masalsa lalal, payan in siya auliaklal, na akilin na payla, mol kuluko, ongaye, masakawil patakakya. Mol wo, kadin lalal fungikat, men stronghold siya lalinge, elda ka, makik at mataki kaslal, ora, lalmet mataka, kolkat mayen, siya ye masikyak na sin, ma patatyang naging makuluka pa, maki, pena, katamit palang, simit palang effect mo, nikun la siya, or kat masyal, kanawsikla, our lack of knowledge destroy us. Na masingi, David Shamram kun, eloshin, ito la, metwo, iski kaslal metmetlan kata, panang mawo, makawil pa sikyak na silos. Na contrast na kimasingi, and wicked people, it that cut off, niki main siya wusingi. Pangan akkuteya kay kasi klok, but luwiak kendo kain siya fan siya liya wiki multising. Klamalap, no siya le, flok na euros, kumalipat. Tegin Diyos ko, kung gulo, nga kung ba, wala, as mate matuin gal sila tamang lipan na ron, show Okay. na. Sakto nga tinali. Una, sakto, din po lagi, Sam sa kong, kung liya, gulo ke, kung akkuteya, kung first by first yan, di ba nga yung mata long akkuteya sa ligin Diyos ko ngayon, Nagtali, may kapos yun. Kat findiela, nagagastos todo. Kapos yun ba, may kuluk, makuluk ka na usyak le. Pakang kapos yun. Ibi ba magimawlak ko mo. Kat liye, may clients up siya. Il-force matwal. Iloralong sila. Ne, sa malmasek. Il-sum na, or malala si sala. Kaya masalan. Altså noen seolalandet, kaya gwen kaspel, så var det tippet na isel. May atalan nga tippet na isel. Mailer alt, wen genek sa'yo. Så na yun ka. Nagkada na, magiwan na pa iselan. Nga message, tigin, nga message San Diego.
Isendria. Masam kin Sam long tulu. Napangasi example ngar magin na vlog nag Sam do yung lead course first makum sam kin Naging ako mold music kay kay tali. Kapos yung makuluk met kluk na siya. Digin kat wisdom, parang wisdom mo. Kasi na makuluk met kluk na siya. Ifo ko so na kay masya katalay ka na siya na. Skimot ko. Ifo ka talay fin makuluk met kluk na siya. Ifo ka so na kay. Ne Sietlik shit basketball and Lakers, yeah. I'm reading it, but Tatum. Lakers offer money na lapin sila. Guys, ilgis with Dallas Mavericks. Ifo, ilgis na si ring, championship ring a lot. It give you on the winning team. Na baka sabi sa kutla, tingin just kailangan din si Kumgan. Mga confident ako, the bottom line, singan pa, may kulo, kaya makalugan ako siya. Ifo ka tayo siya maupo, may po, kamalan ka at pa, makmangan. Kasi siya makunak kubilan na nakit. Tingin just ko, fulat pelan siya kunak fashe, set yan ba Kulo wala, kaya na ba ingan wala distinction siya ngayon. At in the foot na kayo makosyo. Kabangan. Binala, usas ko ba kung foot na gaming? Kung foot usas ko na tikarole. Niyo mismo kaya. Amen. Lawan lang. Nag-aalan. Kulo damo sirle. Pinagin mo man nag-oral daw lipan. Kade fast na met kaya katay yan nag-set yan. Well, Wala kasada Aaron Joyce Tui. Oh, okay. Oh, yes. In ideal dalang. Kasama sila. Una. Lumalap. Well, kulo lang akal. Agin bella fast na met. Na nag-sifasin kiset yan ngayon. Mawala ta ko sinlim kat. Sam singin mo ta ko ki Jonah saptalu fos sinakaya. Nangamukat na kayo wagi men tututlash ki kat shi we eta was shi ki kat ita ke sam kel Jonah. The price ilal bang na mata intawa ke price ilal nge price na sil Yahweh pata ko ki fos akluo fos akit kosan. The metiki fos akluo fos akit kosan. At hindi ka sa sing ifakla na kitchonel mo ta inchenik sukuwa pakat na fak mo lot sukuwa el price na sinlem kat effect na pangat price ilal matagal katli yok na ki fosyak lo nga olem kat ki nga mo tayo nung ay nga pang na siyo nga kum tapukya nga pang na siyo in full one falsin mat mise in falsin mat mise in shukya siya akong lang yale na nagait kosh in akyok kifaksing na lang ki nga palala molok apkranin shafla mapang na siyo molem kat akong long yan in tempan matalo naki me oya si masikyak na siya Jonah nge price ilal nge ke ilmatalin me lin lot sugo kaik sugo nge then as iltin nampala si musmasing in persing nge of course kasi tugun me expel yak la ligi in siyan lot sugo nge ba mga simle na kel sham nge ilitala lot sugo nge kaik sugo nge taka pangat deliverance mole la mataka na sila nara ke kasi malwala nge unfathomable mercy sila kilin na po pakotin kalenglan ka wala kalimila siya nge na mas ke praise lala taka peke samtol ngol el sham kinila kom shukya wili ki mise mati fok la na in love lala na akom falokun yame na ke mo anan siya lagin pangan o yesima el sham kin na ke fos luo fosit ko si mga kalimia na funny natin padalin kay sila klungan da ko na ke Elia si masikyak in kofangan ke Shael sisilael nan kofa as ke sapta si fasing na limekoshan na ke sisilael ngan gadetala in kof si pangan walom la eltakoke David Sivena elta fakin na ke so samla ngi ke ma kulukla lang
nga walom na in sunotlan makuluklak. Malalang si faksilal nga. Nakisisila chona na kinkofang kaditala. Evin lots of ngwede ko komal la. Ila misen. Kayan mamata ko in nangali met sito atulan kofa. Ngalis siya ko me kanain uniya met siya. Maasin nga ikso ko nga kalats ko nga algiya mo. Anakikatutulaga chige. Parsala kun enzima John Elchivena liekla. Takasilan latsugungan ilang lalagyan lal na manakawa action behind me mamasikyak nga mataka urine ka. Mataka masikyak nga. Niki ilfak na kin na Mediterranean mga nakawa. Niki fakama me breakerlan no ilfak la ma may control sin kat papelwela mange gaan euro nara sima ilakalemia pa ilange malatlom patadi toas na fe ngay tangya ki yenoin kaskasaklom nga itangya ki ye no in kaskasaklom Pange akilin lalchon na kimasisyak sikyak na singe na fakange. Rakum sisyele na yin lalle na in meao. En mako for apun yale en nalala toki fuk. Na fakken na kela makuluk lalinge ilakile na kishipin makuluk singe disobedience siakuste. Pa elchivena akademie na fakla na nagifactual damrisirle. Il-reached padam na masifan na ilgandiya ka pa. Ilin na repentance, ilin na renewed faith. Repentance man again in se auliak na si Filpe may aksasya ilalal fung ilala. Na kilo ralaoy, ilfin ralaoy nge, na kilo ralao, il-express confidence. Il-sulpe na ngete kana nasinlem kat anaki kat meta anenta fuele na kat chulpe na folok ni irin kat so we might we are saying should be on kaksak alu na men finan Jerusalem temple je el signify kal akalemie presence lang God nara el ngat la hindi ke na el slakin fak ang Esam singa si fasakos ingan si pitse sige faksinge. Lem kadel matayin temple matayal sil. Tron lalasin ka sao, elimet na kewa inan na kewa, elitala mea elosaro. Pange omniscient si makatanda, akademia, na nagip akademia singila, lem kadel matayin temple matayal sil, na sindalik na din kat nge, Jerusalem sa temple lang anwe, pusakin pangen, and si Milos me alinalikiya mo presence lang kat kakatilaswe. Tajakta ilakilin na chumlan katasin kasao el matawel ito managawa elitabe mama on your all kil siaksol in tera malfak na silan son ora. Malfak lang anan ka mo kum si silaliki yemotoom ngafat yakan si Filpe temple matalom na Kipel si masisilay la lila anan kufa takain islamulala o nake mea sika kufa nangel fakla kufa tilna kunyawi at tulu kunya monguk mea apun yale korme ka online sifa kumili description jenge graphic mal sham kunyita kufa in tilna kunilya nga palatari ukumye shonin kof kuluke Green River king askingan mo nila taliksima walom lawe siya fola me isiyan ka tilmakin niya we famit mo danjang mo dial na tulugan niya mongo mga pal sham kaya kung vinson na we walom lao na pangipit siya kaya na in fact la matil tilin ne kaya nga asun kapunol yekofo Nainen siya matanput ke kaul mapatpat. Nooy niya ulim katlak, kung falok niya milikian lal siya,
nga maule. July na ako 2020 siya pa masih ma incident si masih kya Kun River mga sam kun na ke walom na si laksi na nge. Ora ke ngali na ke meya siya pa nge masih sila il na ke nge malatsu ko nge. Na ara John el sam kun hopelessness lala el pangon na mo safta mo lala. Ama lemkat pa el fakla ilorek makinig ko in chocolate from the pit in chocolate pa lang kinga palala mo lakap kranin safla nga pang na si mo lemkat o kom long yan timbal matalom ilos siya alo na kimasolala li shongten ilos ngat lalikom at yasi filin siya pa yan na siya. Ang antoy ko siya kifaksinge fakla nga palala mo lakap kranin safla nga personally experience sila digini snge July August 2020 nga Esam masimit mo si fakla ki kat mula latlik singe kat panmule pa forok singa nukum ke ma digin Mary sila na frok singe fak mo let go let God na siya onlooker alingit mga wow frok sila man fakla na phone na ang Beijing at tigisam nga ule wangin le kalak ak tinbel na bange si ke mot ke nage sacrifice si masikyak ni ma akademiyak ni tasak ta nga fak yak unin kaksak na siyum nga faurek kisya na siyum era oy na nga ulelakya molelata ka sinlem kat me na pa elakyalemila prize ilal nge ilmata praile taslagin unin kaksak suko Nara malutut siya kita ko na si kumisengya mula na ka sinlem kat me. Iti kibekat walom na makay nakaapkanin walom la. Il sombe na kaya oyen na kewa siya na leila pray la koma kadin ito kadin faksevin pray na sinkat. Na kaya oyen si masikyak na yung jonang nga si fe na nga kain personalized. Fin din walom na lang ko kanaki pel si mga kayok matalo manoa tang kesipin manaw pe masikyak ki nisakit nila ko na shonin matak sororla nga paunit nga nga lose kanin mga sikyak nga tita lang ang buong nakilento ko na massive fun na nga kanara nga personalize yung malitusi nga taka na sik na pa sipin nga pala lang at tang sikyak na kanasingat nga pako mo nakmanas sisi chance unlock. Sisi chance unlock. Nga fin deserve u sisi chance unlock. Nga siya na sil. Nga fin ete ene na nga sum na kitalasis sisi signan na sik. Nga kan faka kikastan kat. Nga te mata na yin si. Nga for faka. Nara kisikyak na sik ki. Nga kan dahil fak mga tiga jube for sum na away, sum na lanay, sum na kona, sum na analulu, sum faka kikushay si Biblia full Ngaliye na paila. Kasha molela ta kasin lemkat na paenen. Mapang no siyum fin kumaske oye makum na kan kum na kahingena. Li price la chona nge. E faksivin pra na sindiawe pa lemkat sinilalo. La kumwalom na sunutlan makuluklom kamasin na mesi kum na kan kum na ke. Sum na yung kat. Ilan kasha kum ke. May ilmo kay fun na pakain me Islami siya likikat. Klomala, pelang of lakon sintang la siya. Itong siya le. interest ko kung kulo kaya kita sige set yan. Lagi experience mo kumpala lagi facts pro kasain pro isilal. Jola nga nangangat tali na kisabs ko from biya nga kaya masaya ba makuluy ka na usik lang may tuloy ka na usik lang maki mesi jola lokulu nga namakkuluklal katlan ti long lang mit di na fa ngay lang akashak sila mit matalal na or mit matalal okay if minsan enboki dahil kaing makuluk may kuluy ka na usik lang Napa
patingin just ko connect experience like and like na kapun proisilal chokanangan kaksakin kat. Na patingin just tram ganyan. Gel pain mo pulakin may sasyan for ang mo lang tingin just talaga sin pasta yeps. Ilmadash finan Ken ilmadash finan Everett عشان الفهم قلنا كميت لايك يا لايك دال mas فضليك لوس فضليك في جاكلا لوسان na الجيجك na قلنا كنت جام تلقى جسكو ilan dago عشان كنت testimony sila na ang lalving nila dangerous last from blocking na kaya or all mamit lalving mo kadil di ba hindi mo kaya pa kaya nga siya in action siya di ba like lang siya kat na phone na ba aso oy iya kat matake aso oy la siya na ma sak mati na muna siya okay when nakat kan ukan la when nakat kan maximal joke na nga nilukan la na ukan din podcast din omniscience Kumsima wigay gusto mo aşke çalgasları gusto mo iba takongan kalda ben naklu bir yana la gide da tari manga mi fkat tawkut if it did wo mo yakita nanak kasi bana sabi sa nakal ni katla kana usla met kuluk ya makuluk ele malan met kuluk ya malan makuluk ngan magashap ngan eso mak inse wuye met Illustrated at the upright, illustrated dagi oh yes was one God. Ang ata mga caption ni Samsung on nag experiential dig interest kung gawin ni kasahin boys yun. Le en kumash ko yan, loing benake. Ako ngape. Ang sensin ka na nakla ko. Nakla ka kanaw siya le. May John ay palakin na pail. Wahangin ka. Sige mo, ang lagos liyan. Memes sa Facebook. May civil kumia ki ikso Let pa mo le acid lun na insin may for like sabi na wearing oxygen. Ang asa na pala walom le ma sayin swim call sa like military Kumia ko nga ama pa na nga kadeshikan. Tingin na tuwakin force ka lasing. Nabay zakisam sugo kat walom lagi mak. So fa Walom lagi makuluklas. Sunod lang makuluklas. At walom lagi sunod lang makuluklas. Nangako mo life ng ina luxury na loyang na ke. Loyang na ke nalaklak ko mo ba ka naus kat le. Mingat kat paano kat kuno kan lang. Fin Ang life ng ina katil ito. Kasi siksik mo na siyam. E fin pa ye. Nakatil naman na kayo wahemeya. Pero wala. Tari kat fulek. Katiflek finchak lash na kimun lash. Katiflek na naksima paen ma or sunod lang makuluklas at walom la. Walom la. Okay. Gulo ko na dangerous ko. Nakamo ba ipsaf na sigan ba fagalo siya naging Titus sigan. Think ka chuchu na kaya fagalo sigan. Okay. Well, global lap. Gulo daman siya lagi kasalong ki færre klokke 7 kada sånne ki færre låsinge. Færre låsinge kan man færre på outline na man liban ay kana ta kausi me iptoluma ka lesson aims sipa recalling kan flokonek shamram kun na ki finchaksi na alaki machamram kun ki makuluk ka mawuwa ki pellal pola in shamram kunyak mangan na ki senria papa nanga melutut mai shamanyak ko shamanyak keipsi meta mitsapsi mitkalan sapsi pa shamanyak ke elda ki taita sapta si fosinget toluan pakla mitkalan saplan God mitsaplan Jesus Christ pa messenger shiki taita sapta si fosinget tolu First sila siyang kundi matkalan saplan God singan, kamit saplan Jesus Christ singan. Kadata ko, akkuteya life ko fako ingen. Na first aklu tolu ki me, tayo sapta si singan,
Le sham kun ki masima elwule manasishke. Kamanchilan got net. Napangan ipsi me ito. Ipsi aklungan, ito ko ki me kasin fakak singen na ki message si altaidas, ito ko ki taidas sapta luo. Pasingal sino ki singal me koshan. Na sham kun na kita ko silang langkalang singe. Craze singe. Na finshak si ki wala na langkat falat singe ito ko ki pasingal dolu singal akos. Isang na singal si singal lulang kalang siya pa siya kunya ka. Na finshak ki wala na singe ma uliak le singat nge ito ko ki pasingal dolu singal akos. Na may kola akkuteya ki pasingal lime ko singan. Malutut singe kaya po ka dito ko inakataya lai po ko esaf na to na kat kanito mo me manche wo si pa finshak si ma kat eliti kenge. At dapat siya leslagin bangen faikolo si mga kanorela na ki maluti si mafaklakat ilmulala akit nastasi tata si fasi kitolu saptalus kan sintis kan bekos lomala. Take interest ko, glomalap ke faikolosen, kasin bowl na kitosta, oh? Take interest ko, kumdang limaneta ko, bonsai, kanin bonsai pa, ito sa punisyo na phone na patma, anke, faikolosen, Askungan. aksungan, ito sa connection na, baka naging punisya kainin, podcast baksinsipan mo ito. Kung mga nagin kaya. Lo sa wisi ka sa isang punesya. Palo sa bonsai. Kasi mo nag-set. Tosta. Gusto ko. Gusto loing kume loing nag-fax loing may chops yung kaya sa mga gusto ko feature sila ngan weng bet subsequent got na sin may tangalan may subsequent pa longgalang isin longgalang finchak para mas marsyo kumising kasi bin longgalang lang kat es na si kum finchak singan na fin malo ang katliksin na shukye mana ko sa wag siya kasi kanila din falek oye matalash may ne for kasi tli longgalang lang kat katli finchak singan kita na po si sila fin wagon your osh kita suki na shirosh na kita ko nakta pay po si sel pangan masikat ako menen in lash ka kon mo wala lang kini bulak tingin sa gulong lap nakating kapin program lash na ingin na sa makulin iwas mo ta ko cast lang tingin fuga Right? Lars na met. Ano? Kailangan din tayo kasi traming kalyalun na ito ko rala closing log na kat pro kali tingin fuga Alright. alright guys Lars na met. because Ano? Apa ka 2-year-old talbe Woolpacker, paing ko may kawo na zoom, tekinis ni pesto, glakak sikin kat, dahil sibilas na shares, pella sing wiko was, kulak pella man nakay ko ni pesto, shuwa to siye, kayo from Auburn, ay tayo in Auburn. Van Albert eh. Ilma next to the safest city in America. Nakaliensis nga. Nakaliya. Damdal to Nehemiah Torah paing ko lumalap aslo sa lekaseng rudaways akka ikaw ba assume kung sila wikat na ilusig nga sanctification baka chamgin ipiya nga kung sin gesweta rewind niya na the best style summarize yan na facts lahat na gagawin repent, justify, sanctify. Repent, nauliyak, justify, actuos, na sanctify, mole kun, shamram lang ka. Na, first sigan som ready, Ephesus, on Diyos nga luoy, sa kasang, wikom, ni best na kaksikin ka, taking issue sinalanay. Kaksikin ka, kaya wala na lal, wikom in kaksikin ka, Telinda Alben, kula kaksikin ka, kulamalap, kaya asluman, Tamlin Morris. Kung bisa wikat, paing kum tamlin, lumalap, akay kum, kaya kumas ko yan. Jenny Sikra, kula, akay kum, wikum yang bet, Benjamin Dossier, kulamalap, Rumalkos, Lungalkos, nga tolong ulch Ephesus, kulamalap na siya, kaya Gaslan God, Ash in kowos,
akkayagum na wigum yan melisito siya paingum na masin taking dress ko walang kalas ka YouTube ko sum ka YouTube kung liya talaga sa hit like and subscribe. Kan ain't a like, subscribe inakyok yung mga nakfashion. Vengeance is mine, thus says the Lord. Bangin cast na fuko ko sa bangan. God pa yung flokin ma. May kumay lagi. May chipin na mga sinsu. Isang tagasin vengeance is mine, thus says the Lord. Flok siya kamalan God. May chipin na mga sinsu. Kung fatan sa bangan. Surely, vengeance is mine, thus says the Lord. Na orang ko point fast na na hindi marahil maglamala. Ke kasing gagawin. Na hindi shuwe so us kumisa wikut kaya malap ke arulum hindi ka ba wikut kasi na akkayegat kewa. Shuwe palik paingkom na finan ko na kulamala akkayekom na tamalil isa. Wow! Praise God! Hindi kumusta tamalil sa wiyas ngayon kumukat na liyal na kata ususpaw na finan sak. Kaya may wiyas kumalap. Kaya lo sa tingin ko kaming kalialo. Ay, kumalap. Naman siya klaman sa singkat game. Naman liban ng finawangan. Ay pena. Katamal tingin nakil. Loan singkat kamalutut wobo. Mga tagay nakay kadin sibil pe. Tagakin fuluan wika. Ingain awi yan na naklasya. Nagikastan kat. Sima ngais la yok kamalutinam singya pa. Taga nasiknan kain itala kadel damana kewa. Nagifactional dam let's share leya. Tigit Mary sila kataya le kalam kishen riya na ki me makuluk e consequences. Afin jaknan kain syuklip kaya kitasta ko beltok la kat pangon makatara sa falye itan kata ekan bukle. Ilnanak mo nasta siyesta. Consequences nga pangapalakin peki mang mga shkinagimasla ko. Na pa na nga rapaw siya in siya uliya. Usiya constride archilak ngan kan daga syuk. Ngan kan wifaka kela. Katikan siya dalarik malan kata. Katikain mesa fashikin. Ka pilesya. Mayet maulan mayetaf. Nakaiplak yang atikin siya. Amayet kol siya. Maulan mayetasin po kifaka klako. Kaya oyela ko. Nga nga fakak fall na kimakadal sa mga kasala na kaya nga teorik makin na naklak na kasifen. Napay ng mga taga na sikala na awi na naklak ang hanggang kampare. Kaya nga taga fakak walal damal sila damal lipa na. Nga taga walal fungikin la may masin siya ikin gastan kat e malagin gastan kat pataga wikat inkain akkay kat kayo. As most of fact, like ikat ka long gastan ka ata, elwi kat kasha kat in masayla lalfung ilasha. Narakat ka nito, insula lang ki mas mandyak nga. Nakimawu makuluk siya ka dito ke. Klon sim kat, nangapan mo lin wikos kilan misingyo, anikin la, mewo nga relalan should deserve in sisilan sa siya. Pel na kay wine na ka din kaksyakin kat, engankin, dahil siya si chance slash mo siya ka din siya uliyak na siya ay siya kikasya na. Hama siya le, bangay siyang raming kaliyala ko, lumalap na siyong, kaya umrala kanto ya platform siya nga, kadin kayan ta ko, wipe faka kikastan kadin tulan wika, lumalap. Tingin Diyos ko, kung lumalap ang wikom kasayin kaliya siya nga, insilbe, akkonye, mamakatas ka nim siya nga, nagumakyalim ya, le, pella siya kat nagun. Kat fulan siya kat mga na, ilpay ko le, me esikyak tukun may nga, tasak tamakunak kumabagitan sukat, pella na kayo, proy na siya kat. Makacharm ko no yung, kat kalim gila, kat charm ko, manditu siya, akflat siya kat, long makatlefak, long fak lang kat. Kat kalim begele, makulu ko, isang katyak liki, kitan ilyak na yung toko sa ilan ka.
Na kung long niya kanila tamang lipa na walang digging interest ko na maguluk ay kanawasyak le wimit kuluk. Maguluk wimit kuluk ay kanawasyak le. Katkalim ke pa Samsugel sona nga mulal King David pe. Alash pe ke. Nasap mo. Ako mag-fast na si kum naging mulash si Fena pe. Kazakilin ke mulash le. Belgikat matake mahalash si Fena na. Patigin si Fena na ke. Makuluk snotlan makuluk lash or katik walong lake. Makuluk lash si Fena isang kanauskat le. Gede da fa na nakulash may ito. Like kanauskat le. Naro ge pa makuluk la uye ko. Makunya kumkuden lukshin na loyang na ke. Loyang na ke naklak kumalimeng akum laylan nakla siya akfasrye. Kung kumit na alam kung dilogun niya nakluman ni. Even kulug, even nakwaetu. Nagibabase tapos finutwa ka nakalimingan. Finakwaetu wala ka. Ngakum kung dilogun niya. Katinagdan laylan. Ngakum kung dilogun niya gden makulug. Ngakum kung dilogun niya gden fast na bit nagi oye sa fall. Si oye kulugsi. Kung dilogun niya. Kasi hindi ka nasis. Mene for makapangikolan ka di katang lalim just kasi lang naman na kewa kakumin ka nito iden ka in fast ke makipang marting ina am digin le me fka mulak kum dua e falla na gusto mo sa na wikat ni ina gusto mo efata ko e falla kita kain la o yes fallas kumta ko aske platform siya long it's not an accident. Aqua klon got a loose kumining enter kumin the long la shamra mina esmak masig go. May katigid na medo siya siya. Good. Well, it's just ito. Pero mako na kumingin na then Lord naging mula siya. Actually was sikat te inge na. Sum na yun got siya na manas. Long lang ay pakadun lang got yung padat na fashion yung fadin. Ay pro yung kali kasi pro sila ngay kumfin lang sila wiya be pro yung siya katlan na mas na siya siya makuluk wash badaki o ya sa si mul sa si yung fadin. Katgali pro. Olim got flat na. Kulo na malap na siya bandil kay Castlom. Siya matafayak sinmit cleanse up arulom. Tamalipan, digin Driscoll, walang digin Maggie, then lash ko yan. Pam dahil kat kulo malapit kong lebe kita yung ganash pigi cleanse up siya yung kat broy lash yung shwok viewers lash na kawai los na kayo si my long ko si my Castlom may sum kalyam doon in selos ke los ash ko yan. Le ilos fin mataki oil si Febe na pam dahil mega nalos me. Or maging si Castlom na mega nalos me los yung kan akilenak le los ash ko yan itya na wuna selos. Oil ash may da itya kashakat. Ash fototo le sige ash saflay. At broy bam dahil kaya fisyak ki kashalom ki kolom. Galyam tanin siyan matwiyash. Yok na los simam tayo long sila los yung ganito. Le kumkat yokla na kola na lum wala na lum. Oye be kung may kanaos la mait kuluk ya makuluk na kayo. Oye na kuluk na kayo kanaos yakle. May kasho plan mait kuluk makuluk isam kasho los sima akuskum. Kat we must be asking proy gelos. Kat na kayo proy siya kung na sa siya makuluk lash. Kat kum na kung may tlango sila slim Jesus Christ. Kat actually si mo lash oye lash inge. And na tok mo bad. Paing mo siya class kibel siya kat proy siya kumay again. When it's fun na to sa Jesus Christ kat proy. Amen. Man.